Unong aiktian jong kaseng BGP uba kharkrang uloong ba kaseng kala perkhat banya aireng nakin rio hadu nyau teli kisuki na rilom KHASI bat jaintia na kabenta ki Ilekshon MDC kabanlong haus nem arhajar arpusan. Uloong baki he ki han jong kaseng kidang let jurip syaki wei pat ki distrik na ka jingtemu ban bishar sani ya ki kertong. Watla shimlala ban pentikna katno teli kisuki kaseng kan Ïakhun uba kharkrang ula penpau ya ka jingkermen bakaseng BGP kan yo ya ka jingjom. Abdon menyuka teli kisit bikila phone chingi. Undai tang nani nangi po jaintia nang Peru. Di nolo kata ru ki nong kit kam jungi dang Ilekshon po district tai dang tools po district but definitely in contest in election MDC. Kerana itu sempat declare. We lah declare election tu begini berkait ketong. Presiden kaseng NPP ke Jela Meghalaya